Hoofnuus vanaand, die polisie waarsku mense wat die reg in eie hande wil neem met sprake van 'n sperdatum van 30 Junie vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Inwoners van Boitekong naby Rustenburg vrees dat 'n reeksmoordenaar op vrye voet is met talle moorde in die gebied. En Bafana Bafana kom in Monterrey, Mexico aan vir sy laaste Groep A wedstryd teen Suid-Korea. Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het by die Afrikaanse nuusbulletin. Onwettige immigrasie en die dreigende sperdatum dat ongedokumenteerde buitelanders die land teen volgende Dinsdag moet verlaat, is in die parlement onder die vergrootglas geplaas. Tydens 'n debat oor die toewysigingswetsontwerp in die nasionale vergadering, het LPs die uitdaging waarmee die Departement van Binnelandse Sake te kampe het uitgelig. Die organisasie March and March het ongedokumenteerde buitelanders tot 30 Junie kans gegee om die land te verlaat. Onwettige immigrasie en die dreigende gepaardgaande geweld is die huidige warm patat waarmee die regering worstel. We congratulate the March and March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. They fail our people, and March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. They just are helping this Home Affairs in its failure for doing the deportation and doing its work properly. The state must demonstrate its ability to manage lawful entry into the Republic and act decisively against those who remain in the country unlawfully. This is not about xenophobia. It is about upholding the rule of law, protecting our sovereignty and maintaining order. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain. Yet South Africa's immigration system continues to be undermined by weak enforcement, administrative dysfunction, and a widening gap between what the law requires and what government delivers. We never question the right of white people, citizens or tourists to be in our country. We never question their contribution to our economy and whether they are here legally. We only do so for black people, our African brothers and sisters. We must ask, who benefits from us turning against one another, from becoming violent with one another? Al-Jamaa calls on the minister to issue all undocumented people, only those without a criminal record, including Zionist supporters seeking refuge in South Africa, with a permit for 4 years, as we have failed to exercise administrative justice. We have an illegal immigration crisis because of the failures of this department. It is a failure of this department to manage legal movement of people into our country. It is a failure of this department that has led to the government to spend over 600 million to silence people instead of dealing with the frustrations of the people. How does an ordinary citizen achieve legality? And this is the point that I think this vote then becomes important. On the first instance, we must appreciate that there are only 5 asylum centers in the country. How do people gain access to those asylum centers so that they can legalize themselves? Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê wetstoepassers met die weermag op bystand is gereed vir enige gebeurlikheid volgende Dinsdag. Only the police and other officials have the responsibility to enforce the law. In a constitutional democracy, what other message can I give? We cannot afford a repeat of what happened on July 21. 600 miljoen rand is tersyde gestel vir die sekuriteitsmaatreëls. Zelene Merrington, SAK Nuus, Parlement. Die polisie in KwaZulu-Natal het Durban, Pietermaritzburg en Eshowe uitgewys as moontlike brandpunte vir gewelddadige betogings teen ongedokumenteerde buitelanders se burgers wat volgens berigte vir 30 Junie beplan word.
Die waarnemende polisiekommissaris in die provinsie, Phumelele Makoba, sê bykomende wetstoepassingsbeamptes sal volgende week in die gebiede ontplooi word. Polisiebeamptes is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir die beplande betogings volgende Dinsdag. Makoba het benadruk dat 30 Junie 'n gewone werksdag is en inwoners verseker dat owerhede sigbaar sal wees. Police will be out there to ensure that those who are going to work are going about their business and do so without fear or intimidation. Those who are planning to take advantage of the peaceful marches to commit crimes will face the wrath of the law. Police resources such as drones and other resources will come in handy in identifying those who want to test the capacity of the state. Volgens die regering kan ontwrigtings weens die betogings hom tot R600 miljoen kos. Die polisie meen egter hy het vordering gemaak in sy pogings om misdaad te bekamp deur meer as 8500 ongedokumenteerde buitelandse burgers van lande reg oor Afrika, Europa, Asië en Suid-Amerika tussen April verlede jaar en Junie vanjaar in hegtenis te neem. Malawiërs wat in verskillende gebiede in KwaZulu-Natal woon, het ook by die tydelike repatriasiesentrum by die ou inryteater naby die Noordstrand in Durban byeengekom. It's very bad. So you need help, please. Anyone when you need to help here, because you got 2 children and you're sleeping in the floor. Nothing to you don't have food, so please you need to help food, and you need to help to go back in Malawi. Regeringsbeampte sê ook hulle werk onverpoost om duisende Malawiërs te verwerk wat wag om na hulle geboorteland terug te keer. Die polisie sê intussen hulle ondersoek nog die moord op die Malawiese burger wat na bewering tydens boendo-geweld vermoor is in die Chikajo informele nedersetting in Pietermaritzburg verlede Vrydag en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Inwoners van Boitekong naby Rustenburg in Noordwes lewe in vrees nadat 6 lyke die afgelope 3 weke in die gebied gevind is. Die woonbuurt word as 'n misdaadbrandpunt beskou. Die slagoffers, almal in hulle 30's, het binne weke van mekaar elke keer op 'n donderdag verdwyn en hulle liggame is 10 tot 14 dae later gevind. Inwoners glo 'n reeks moordenaars in die gebied bedrywig wat die liggame in die rivier stort. Volgens die 4de kwartaal se misdaadstatistieke het Rustenburg die hoogste moordsyfer in die Noordwes en is 15de landwyd. Die Boitekong polisiestasie het die 4de hoogste aanmeldingssyfer van moorde in Noordwes. 6 lyke met steekwonde is oor 'n tydperk van 3 weke in die rivier gevind. We normally find bodies, some at that side, some here, also some down there, because this is a very long-running perennial river. Die 36-jarige Gomolemo olifant het op donderdag 7 Mei vermis geraak. Haar liggaam is 13 dae later in die rivier gekry. 7 dae later, ook op 'n donderdag 14 Mei, het die 36-jarige Tapelo Ditsele verdwyn. Sy liggaam is op 26 Mei in die rivier gekry. Die 3de slagoffer, die 34-jarige Christopher Mogomotsi, het op 28 Mei verdwyn. Sy liggaam is 13 dae later op 11 Junie met steekwonde gevind. Die liggaam van Olibogeng Tagote en 2 ander slagoffers wat nog nie geïdentifiseer is nie, is vroeër die maand gevind. 'n Plaaslike aktivis sê dit wil voorkom asof daar 'n modus operandi is. So normally when I get to the scene, these bodies, they are always facing downwards, you know, and then you see them floating. They are all wearing, none of them were naked. And then now when they are being turned, we can never say it's a gun. Normally it's like a very huge, wide open wound. Inwoners vrees dat dit die werk van 'n reeks moordenaar is. Our community
don't enjoy the freedom that we supposed to enjoy. The person who is doing this, first thing when he just kidnapped one person, it just started like as a bite. And now it's happening like frequently, like every day. So we are no longer safe. Die SAIK het vrae aan die provinsiale polisie in Noordwes gestuur oor die liggame wat in die rivier gestort is en of dit die werk van 'n reeksmoordenaar kan wees. Ongelukkig was daar nog geen terugvoering nie. The police, they say there are not enough in the stations. Now my concern is, can the police or the government make us only, they must only bring the soldiers? It was very painful to say that there was a brother of us who was killed at site, who was found in the dam. Can you believe if I can tell you that the forensic did not pitch? They came the following day. Inwoners van Rustenburg beplan 'n protesoptrede Vrydag na die plaaslike polisiestasie om geregtigheid en sigbare polisieering te eis. Nog nuus in Afrikaans net hierna, bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort met die bulletin. Getuie K het in kamera vir die Madlanga kommissie getuig dat die edelgesteentes ter waarde van 14,9 miljoen wat in 2023 gesteel is, deel was van 'n beplande rooftog wat offisiere vir 'n derde party uitgevoer het. Getuie K is 'n metropolisiebeampte en 'n gewese vriendin van die geskorste Ekurhuleni Metropolisie adjunk verkeershoof Julius Makwanazi. Die kommissie se fokus het weer verskuif na die beweerde misdade by die Ekurhuleni Metro wat in opdrag van Makwanazi gepleeg is. Getuie K het bevestig dat 'n onderduimse eenheid misdade onder die dekmantel van wettige polisieoptrede gepleeg het. In die edelgesteente voorval het 'n derde party, ene Janko Sermon, na bewering polisiebeamptes gewerf om die stene by die eienaar te steel in ruil vir R110,000. When the informer told you that he wanted someone to get the stones for him from the owner, what did you understand get the stones to mean? How did the informer expect a person to get those stones? To be honest, I will say to get somebody who will steal those stones. Getuie K wou haarself van Makwanazi en lede van die onderduimse eenheid bestaande uit Etienne van der Walt en metropolisielede Kersha Lee Stols en Aiden McKenzie distansieer. Die kommissie het haar egter betrek. What you had in mind was that you were going to corrupt a SAPS official, either at one of the Joburg police stations or at Rosebank, to create a fraudulent entry so that that can be given to IPID to create a facade that these exhibits were booked in February of 2023. Soos die gesprekke tussen die twee ontvou het, is dit duidelik dat getuie K haarself van aanspreeklikheid wou vrywaar. You were actually engaging her throughout, and what you were looking out for was your own interest. You did not want her to say, you started it all. What do you say? Okay, I acknowledge, Chairperson. Does that mean you agree? Does acknowledgement mean agreement? It's just that I can't remember actually all these conversations. Die ondersoek duur voort. Die EFF het sy verkiesingsmanifest gefinaliseer vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, maar gaan dit eers amptelik in Julie bekendstel. Die party se topleiers het die afgelope 2 dae strategieë bespreek en gefinaliseer voor die verkiesings in November. Die party se adjunk president Godrich Gadi sê dit is uiters belangrik om alle stemgeregtigde kiesers by die stembus te kry. Today here we're finalizing the election manifesto. Yesterday we had a central election task force meeting, and amongst other issues was to upscaling the drive to get the missing 15 million people to be registered to vote. Planne vorder goed om watervermorsing te bekamp in die Noord-Kaap.
Die provinsie se premier, Dr. Zamani Sol, het die Riverton watersuiweringsaanleg in Kimberley besoek om te kyk hoe opknappingswerk vorder. Die tesourie het 2,5 miljard rand op sy gesit vir waterinfrastruktuur in die provinsie. Volgens die premier veroorsaak vervalle infrastruktuur en waterlekkasies 60% van inkomsteverlies in die Solplaatjie munisipaliteit. Tot dusver is die toewysing gebruik om lang wateronderbrekings en toevoeronderbrekings nags te verminder. Sedert die instelling van die projek is meer as 2000 lekkasies herstel. Sol sê raadslede moet binnengevegte beëindig ter wille van beter dienslewering. We need to do is just to refocus their capacities towards service delivery. And that's the work that we are going to start with. And we are going to ensure that the entire Solplaatjie municipality, both the executive and as well as political leadership, they focused on the good things which are taking place in the municipality. Meer as 1 miljard rand is reeds bestee sedert opknapping in 2024 begin het. Vervanging van ou pype is die duurste komponent. The first phase of it, it's costing us about 260 million rand. And we are likely to have another 200 million for the continuation of the laying of the pipes beyond mid station. Most of the expenditure really will be going to the pipeline really. That is where in fact critical work will have to be done. Die projek word volgens beplanning in 2030 afgehandel. Die suksesvolle implementasie sal na verwagting 'n verdere toekenning van 3,5 miljard rand vir sanitasie van die nasionale tesourie beskikbaar maak. Kiel Seister, SAIK nuus, Kimberley. Dan kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons gaan net na die reklamebreek voort met jou sport en jou weer. Sien jou binne oomblikke. Bafana het in Monterrey, Mexico aangekom vir hulle laaste groep A wedstryd teen Suid-Korea in die sokker wêreldbeker toernooi. Die wedstryd sal donderdagoggend 3:00 Suid-Afrikaanse tyd in die Estadio Monterrey beslis word. Die Monterrey stadion het sitplek vir 53,000 ondersteuners. Bafana sal die wedstryd moet wen as hy na die tweede uitklopronde wil deurdring. Bafana is laaste op die groep A punteleer met slegs 1 punt. Indien hy die wedstryd teen Suid-Korea wen, sal hy die eerste uitklopronde met 4 punte afsluit. Suid-Korea is met 3 punte tweede nadat hy in sy openingswedstryd die Tsjechiese Republiek getroof het. En dit is waar die Afrikaanse redaksie moet groet vir vanaand. Tot môre aan dan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, enkele buie kom voor in die sentrale dele van die land met enkel tot verspreide buie wat voorkom in die Weskaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die weste. Sterk wind kan ook verwag word langs die Weskus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kan verwag word met enkele buie langs die kus. Daar is ook oggendmiskole wat voor kan kom in KwaZulu-Natal. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande en dit kom grootliks voor langs die Weskus. So wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koeldag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 21, Johannesburg se minimum is 6 met 'n maksimum van 20. In Limpopo
Limpopo, 'n koel dag kan ook verwag word, ander Sondag. Dit is warmer Messina met 'n maksimum van 28 grade en 'n minimum van 12. Polokwane se minimum is 6 met 'n maksimum van 24. In Mpumalanga, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Skukuza het 'n maksimum van 31 grade en 'n minimum van 11. Carolina se minimum is 5 met 'n maksimum van 19 grade. In KwaZulu-Natal, 'n koel dag kan verwag word. Richards Bay het 'n maksimum van 25 grade en 'n minimum van 14. Kokstad se maksimum is 20 grade. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kan verwag word met enkele buie langs die kus. Andersins is dit koud. Willowmore oornag het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 14. In die Wes-Kaap 'n koele dag kan verwag word. Beaufortweg se maksimum is 17 met 'n minimum van 9. Kaapstad se maksimum is 15 en 'n minimum van 12. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders koud tot koel. Kuruman het 'n maksimum van 20 grade en minimum van 7. Kimberley se maksimum is 21. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koel dag kan verwag word. Welkom met 'n maksimum van 21 grade. Bloemfontein se maksimum daar is 19 en 'n minimum van 7. Dan laastens Noordwes, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Rustenburg se maksimum is 23 grade, asook Ottosdal. Bloemhof se maksimum is 24 en 'n minimum van 6. Dis 'n al van ons hier vir die weersentrum. Geniet die aand.